Osmina finala pokala Pivovarne Union, 1 tekma. Rudar Velenje Maribor, 0-4. Za vijoličasti so zadeli 2-krat Vipotnik, po 1-krat Brnič in Tolič. Premor so dobili Milec, Božič in Antolin. Prvič pa je v članski konkurenci zaigral 18-letni Marcel Lorber, ki je takoj vpisal asistenco za drugi gol Vipotnika. Žreb parov četrtfinala bo v torek 14. marca, že to soboto ob 17:30 pa nas v Ljudskem vrtu čaka naslednji ligaški nasprotnik. Tabor Sežana. V nadaljevanju si oglejte vrhunce pokalne tekme.
ono što smo i komentirali u svlačionici je bilo da je najbolja stvar u cijeloj toj priči u Muri, da je već za 3 dana nova utakmica, da se stignemo iskupiti i pokazati da je to samo bio jedan loš dan. I evo, kao što smo sretni da je ova utakmica završila pozitivno, isto tako smo svjesni da već nema puno odmaranja, tabor nas čeka u subotu i idemo po nove bodove. Po mišljenju nas sa klupe puno smo toga ostavili otvorenog Momčad Rudara i mogli su nas oni i kazniti, pa relativno s nekakvim neizvjesnim rezultatom ući u drugo poluvreme, što nikad nije lako. Ali okej. Uspjeli smo, mogli smo snage, zabili smo ipak na kraju poluvremena taj gol i nakon toga mislim da je sve bilo riješeno. Naše noge su se onako pustile i ideja je onda krenula, malo je bilo i packe na poluvremenu pa su i u obrani smo postali ozbiljni i naravno kad si takav dobar obrani onda imaš više prilike za napad.